Koje je to mesto gdje čovjek spušta kolena, a podiže srce ka nebu? Kuda to hodočasnici dolaze da na kolenima dotaknu milost? Na uzvišenju iznad grada Hore, na ostrvu Tinos, uzdiže se manastir Panagija Evangelistrija, u kome se čuva čudotvorna ikona blagovesti Presvete Bogorodice, poznata kao Megalohari, veliko blagodatna. Predanje kaže da je ikona naslikana rukom svetog apostola i evanđeliste Luke. Ikona je vekovima počivala skrivena u zemlji sve dok se 1823. godine nije javila u viđenju monahinji Pelagiji. Po njenom svedočenju narod je počeo da kopa i pronašao ikonu kao znak Božje volje. Svake godine na praznik blagovesti i na uspenje Presvete Bogorodice ovo malo mesto pohode desetine hiljada vernika. Svaki od njih nosi svoju molitvu, svoju nadu i zavet. Zaveti se izražavaju kroz srebrne predmete, ruke, noge, srca, brodove, kuće. Svaki predmet priča priču o zahvalnosti ili molbi. Srebrna ruka moli za izlečenje, brod za sigurnu plovidbu, a srebrno srce za ljubav i mir. Posetioci mogu slobodno izraziti svoj zavet i doneti simbolični dar prema svom osjećaju i veri. Neka nas današnje slavlje uspenja Presvete Bogorodice podsjeti na snagu molitve, na veru koja čini čuda i na toplinu Majke koja nas nikad ne ostavlja. Srećan praznik!